बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 6 सब्जेक्ट कश्मीरी तो टॉपिक परान हवा यह हेकु तुम इस कश्मीरी टेक्स्ट बुक अमकिस पेज नंबर 24 पे वुचित तो नेसफ लेसन पत कुन पोर्मुत यथ नाव हवा तो आज परो मजीद दपा ऑक्सीजन शूशस मज खून सत रलान तो अंगस अंगस ताम वातान युस यह ऑक्सीजन हवा जुज हवास मज मौजूद दपा यह हसा इंसान सदिस शूशस मज खून सत रलान तो पे प्रथ कुन जिस्म किस अंगस अंगस प्रथ कुन आर्गनस प्रथ कुन हिस्सस तान वातान अम सा क्या जिस्मस दिवान वुशनेर तो गजा शपरावनस मज करान मदद दपा इस हसा डाइजेशन इंसान गजा शपरावन यथ पे वनान अत हसा मदद दिवान बे हसा जिस्मस दिवान वुशनेर कुस ऑक्सीजन इंसान सदिस बदनस अंदर गछ दोहे अलपल 1 किलोग्राम ऑक्सीजन वातन दपा युस इंसान ह्यूमन बॉडी मज हसा गछ फी दह 1 किलोग्राम ऑक्सीजन वातन यह गछ ताज तो शुद्ध आसन मगर शरत यह गछ क्या आसन ताज तो शुद्ध अगर यह नासाफ आस तेल इंसान बीमार गसान हको आज वुचित ऑक्सीजन इम्पार्टेंस हको आज इत कन वुचित आज वुचा आज इस मोहलिक बेमार वायरस ऑक्सीजन कमी सारसी मुल्कस मज वनस वारियाहन ऑक्सीजन सिलेंडर्स तुम वनस कम गमत तो यह वजह तिकाज तुम सारे पता ऑक्सीजन सह चीज आब बगैर हेको कह टाइम कह घंटे जिंद रोजित मगर ऑक्सीजन बगैर हेको अकिस मिनटस ते जिंद रोजित कहें तवे यह ख्याल थवन यह हवा यह गो साफ रोजन तिकाज अम साफ हवा रिश्ता हसा सान जिंदगी सत डायरेक्ट दपा यह गछ ताज तो शुद्ध आसन प्रथ कह दुह करान हवास ओलूद यम तस्मुक दुह चाहे फैक्ट्री हुंद चाहे गार्डन हुंद चाहे उस ोट वगैरह जाला अमुक दुह यह हसा अत हवास नुकसान करा ओलूद करा सह घास दुह स्तन पेट्रोल तो डीजल दुह स्तन या लकड़ हुंद चाहे सह घासुक पेट्रोलुक डीजलुक यानी गाड़ियन हुंद फैक्ट्रियन हुंद या सह लकड़ हुंद ोट डेर जालन सद सपदमुत दुह तु बड़ मुजर तो पॉलीथीन दुह ज्यादा खतरनाक दपा ोट वगैरह जाला यह हसा मुजर तो पॉलीथीन लिफाफ अमुक दुह हसा सारे खुद ज्यादा खतरनाक कारखानन मोटर गाड़ियन स्कूटरन तो रूड दबावन वाल इंजनन हंद दुह सत हवा ओलूद सपदा यमो चीजों सत हवा सपदा ओलूद यह दुह साइंसी तरीको सत कापि आन जरूरी अस पज ओंद पोक साफ थवन दपा यह दुह यह हसा साइंसी तरीको कापि आन जरूरी यानी ये आज वुचा गाड़ द्राम गैसस पे यानी पेट्रोल तो डीजल गि तमन मज खर्च कह तम दजन अत पे कह अम सत दुह वारिया कम तो हवा रोज साफ इथा कन यम साइंसी तरीक अपनावन अस पज ओंद पोक साफ थवन दवा पन एनवायरमेंट पन ओंद पोक यह पज साफ थवन कुल कट हवा साफ करान यम पन वत्रो जरिए कार्बन डाइऑक्साइड पानस अंदर शपरावान तो ऑक्सीजन करान खारिज दपा यम हसा कुल कट यम हवा थवा साफ रात वोन मे तुह कि डायरेक्ट कंटेक्ट अस कमन कुलन हुंद तम पे कुल टा सोचा कि कत्या जरूरी सान खतर ये ऑक्सीजन खारिज करा चवान सह तेल हेका जिंद रोजित यानी कुल सह चीज दिवान यम बगैर अख मिनट ते हेको जिंद रोजित कह तवे कत याद थवन कि अमन कुलन हुंद ज्यादा ख्याल थवन दपा यम हसा कुल क्या पन वत्रो जरिए कार्बन डाइऑक्साइड पानस अंदर शपरावान तो ऑक्सीजन करान खारिज अस पज जंगलन हज रच रावट कर यसल पे पजन न कुल चटन अच्छा दपा अस हसा पज यम जंगल अमन पज रच कर पजन न कुल चटन कह अस पज रोटीन बनावन कि
تم کُلۍ پَزَن اَسہِ ژَٹٕنۍ مِثال مکان بَناونہٕ خٲطرٕ یا کُنہِ اہم ضروٗرتہٕ خٲطرٕ یِم واریاہ ہوٚکھمٕتۍ آسہِ بیٚیہِ پَزِ اَسہِ کوٗشِش تھاوٕنۍ کہِ یِم ہسا کُلۍ أسۍ ژَٹو اَمہِ ڈیٚہ گوٚژھ پَتہٕ بیٛاکھ کُل یُن لاگنہٕ ییٖتۍ کُلۍ ژَٹنہٕ یِن تِمو کھۄتہٕ زیادٕ گژھن رُونہٕ یِنۍ یعنی ییٖتیٛاہ کُلۍ ژَٹنہٕ یِن تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ ہسا گٔژھ یِنۍ نٔے نٔے لاگنہٕ کُلۍ چھِ موسم ڈنٛجہِ تھاوان کُلۍ چھِ ماحول شوٚد تہٕ چھُس تھاوان کُلۍ چھِ زٔمیٖنٕچ شوٗب دَپان کُلۍ ہسا چھِ ماحولَس تھاوان ڈنٛجہِ یعنی ماحول چھُ یِم ٹھیٖک پٲٹھۍ تھاوان موسم چھُ یِم تھاوان ڈنٛجہِ یعنی یُس یہِ موسمَن ہٕنٛز ڈِمارکیشن چھِ قۄدرتن تھٲومٕژ اَتھ منٛز ہسا چھُ کُلٮ۪ن ہُنٛد اہم رول یُس یِم پننہِ جایہِ موسم پننِس حسابس منٛز پکان چھُ اگر کُلۍ یِن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ژَٹنہٕ تیٚلہِ چھِ أسۍ آز وٕچھان کیاہ چھِ گژھان یُس گلوبل وارمِنٛگ چھِ یہِ تہِ چھِ اکھ وجہ اَمکُے یُس یہِ ہواہس اولوٗدگی گژھان چھِ یہِ تہِ چھِ اَتھ منٛز یِوان کہِ موسمن ہٕنٛز ڈِمارکیشن چھِ اَتھ منٛز ختم گٔمٕژ یعنی آز چھِ أسۍ وٕچھان بہارس منٛز چھِ روٗد بہارس منٛز چھِ پیٚوان شیٖن آز چھِ أسۍ وٕچھان اپریلس منٛز پیٚو کیٛاہ اپریل تہِ لوٚگ مۄکلٕنۍ تہٕ شیٖن پیٚو واریاہن جاین یعنی یُس یہِ موسمن ہُنٛد ڈِمارکیشن یہِ ٲس قۄدرتن تھوٚومُت موسم پننہِ جایہِ ڈنٛجہِ مگر یہِ گوٚو اَمہِ سۭتۍ درہم برہم انشاء اللہ پگاہ وٕچھو أسۍ اَمِچ ایٚگزرسایز باقٕے السلام علیکم